Sve već u Općinu Gradišću nudi priliku lakocinije vožnje taksijem za senjore i mladinu. Općine Pinkovac i Nova Gora su se priključile inicijativi 60 plus taksi za senjore i akciji taksi za mladinu. Pred svim mladina koristi ovu ponudu rado na vikende. Mladi ljudi se sastaju u Domu mladine u Pinkovcu da planiraju aktivitete za vikend. Odluču se da idu u drugo selo i to taksijom. Transport mogu platiti posebnimi boni. Mi snujemo ovaj bons, a je to dobro dodasno za nas. Moramo se s taksijom voziti pres, da se pravimo bojati, da se što stane, ako dopije. A roditelji se ne trebaju voziti s avtom. Boni imaju vrednost od 5 eurov, od toga 2 eure svaki plaća sam, 3 eure financira općina. Svaki građan mora mjesečno kupiti 4 bone. I ako neki ne koristu redovito ovu ponudu, su mladi i njevi stariji ipak srećni da ova mogućnost uopće postoji. Dica idu iz stana skoro jako kasno, oko 10 sata. Pa tako je to potrebno onda da bi morali uvijek čekati do 3-4 jutro kad nazovu. A u ljetnošnu dob bi se to už išlo, ali u zimsku dob kad je fusko i ledveno je to isto za starije pogibelno, ako se ti moraju po djecu odvezne, nek samo ako se moramo mi bojati, ako se mi pijani domu vozimo, što je naša najveća briga onda. Meni se ova ideja jako sviđa, mislim da ovo dobro funkcionira i da to ovo čudo mladi hasnuju. Mladi ljudi pred svim cijenu da mogu lakocijano koristiti prometno sredstvo s individualnim komfortom. To je primjer da se moramo, onda kad mi krenemo, svaki mora odvesti, pak ta će nas i od svakih će doći po nas, pak će se tamo odvesti kao mi krenemo direkt, ne pravimo čekati na druge ili na štacije u drugih sel, pak i onda kad mi krenemo domu se moramo i direkt domu. Kad ove ponude još nije bilo, su mladi vikende pred svim prebavili u domaćem selu. I ako se sada redovito zabavljaju izvan sela, njevo društvo ipak ne trpi. U okolici postoji vjerojatno samo jedno mjesto kamo se mora voziti, a to je diskoteka u Santaleku. A zvana toga prije nego se vozi je naš dom ovdje uvijek prva adresa kada se ljudi sabiraju i onda se taksi kvazi iz ovdje vozi. Financijsko podupiranje za taksi postoji u Pinkovcu i Novoj Gori i za senjore. Zapravo, ali generacija 60 plus i u Pinkovcu i u Novoj Gori ovu akciju kumaj hasnuje. S jedne strane sam i zahvalan da ovdje je tako, kad to je indic za to i dokaz za to da u selu još funkcionira familijarno, rodbinsko opskrbljivanje, to znači da si ljudi sami najdu koga ki je vozi, kamo vraćitaju ili u bolnicu. Stari ljudi manje, nažalost to hasnuju, to su samo 5 ali 6, ali mladi ljudi to već hasnuju. Akcija sigurno ima prednosti za jedan dio stanovništva. Seoski krčmari i poduzetniki pravo da nisu tako slični da općine podupiraju vožnju u druga sela. Ja mislim da imaju ljudi kod nas u selu čudo mogućnosti da hasnuju ti poduzeće što mi imamo, ili je to sada trgovina, blagajna i tako da je, pak ni tako važno se, ja mislim da je sada tako da se ljudi moraju odvesti izvan sela. Se ne moru ovo kupiti, ni moraju se vam škurne ne morate da stade u ovoj Novoj Gori, onda moraju se vam voziti u Varoš. Akciju podupiraju i Zemlja Gradišće i Gospodarska komora, a jedan dio troškov nosu općine same. U Pinkovcu i Novoj Gori koristi redovito oko 20 mladih ponudu vožnje taksijem.